Om Swastiastu. Susuma atorang titiang majaring prawarta kawimbok karo pidarto basa Bali. Andok galah sane sampun kepai cereng pasi tiang titiang. Para angga panureksa sane dahat kusumayang titiang. Para pemilat pidarto basa Bali. Puni ketalar iridane sarang sami sane wangiang titiang. Sedurung titiang lantur. Lugreang titiang matur samatra. Wastan titiang Gusti Agwari Kusuma Dewi, perwakilan saking sekolah SMP Negeri 4 Abian Semarang. Melarapan antuk purwo pengastungkar, anggen titiang atur pangaksama. Mantuk kering ide sangyang para mokawi. Sani meraga sarining tutur sarining sastra, sani dahat mautama. Majang ring para sutrasna, para pemilat pidarto basa Bali, miwah sang sane meraga wakni ring basa lan sastra Bali. Sane wangyang titiang, talar jagi ring titiang ngastawa ring ide sangyang widiwasa. Santokan ide sampun asu kartawara nugraha. Nicane niraga keraha jangan miwah kedeteyusan. Duaning ide dane prasida iring titian masadu ajang ring genah sane becek kuniki. Mempurwaka untuk pengucap sastra suci. Om awi kena mastu. Om anubadrah kartawiyantu wiswata. Titian, jagi ngawe dengan orang pidarto Bali, sane memudok. Ulati Bali Sutrapi, melarapan anduk seni budaya, miwah basa Bali. Inggih idane pemiarsa sane wangyang titiang. Napi mawenang titiang amel murda sekadia sapunika. Tuaning saking dumun jantos mangkin. Pulau Bali ne kanton kangkanin Pulau Dewata, Pulau Kahyangan, Pulau Seribu Pura, miwah Pulau Surga. Tiasa reng punika sane pinih kelopta. Pulau Bali ne taler ke bawah Pulau Seni lan Budaya. Bisa jeroning ngitene lingge pinaka Pulau Seni lan Budaya. Pemerintah utawi guru wisesane nentan je surot-surot nincapan sanglimakan kawarohan reng seni lan budaya Bali. Napi male mangken tuani iraga ngarepen zaman mea utawi masyarakat ekonomi ASEAN majantan sampun yukti kene iyo sane nenten becek reng kawentenan seni lan budaya Bali ne. Iya ning rarahang titiang wimbo akeh seni budaya miwah basa Bali ne sampun kenipi kobat sane nenten becek. Lueripun kawentenan seni sane sampun nenten manuten antuk pakem-pakem seni sane ketamian saking muni. Wentan kesenian sane tetua miwah tetujon ikone wantah ngerahata kemantan sane ngawinan taksu senine sayan rerat. Iya ning reng widang adat seni budaya miwah basa Bali ne akeh sampun kenipi kobat sane nenten becek. Lueripun sawentanan para kulawargane sane sampun ical tetua ipone reng tikeno matim de reng bumi pelekadan. Sane ngawinan akeh tanah Bali ne sane keado reng wong duro negara. Sane ngawinan jagat Bali ne sayan rerat. Asapuni ketalan pulau warga Bali ne mangkin sampun nenten uning reng ketua magamo. Sane ngawinan geles mopikayon sane nenten nganuten sastra agama. Iyan indeke punika nenten kepraktiak sayang majantan pisan tures mancanegara ne pacangan dan pemargi nyucur jagat Bali. Mawasana jagat Bali rasa suwong sepi tur mangmung. Sandang kawikanin yang turese sepi majantan Cinahe utawi dolare taler kadat rauh ring Bali. Sane sampun sumeken ngukuhen wawangunan reng jagat Bali puniki. Punika mawinan titiang nunas reng para yowana utawi para sisya
Samponang merasa kenyal, ngeruruh aji pengeruh, sekali sering kena ke bos. Taki ning sewa ke kuna widya. Reng yusa sane wimuda, galah sane becek, ngaruruh aji penguruh, gumanti angen mulati ke sutraptian jagat Bali nih. Melarapan raja gang seni budaya nih kawekas. Desa jeroning nunas ajah puniki, akeh pikobat sane utawi pikobat puniki utawi gegodane sane pacang rau pacang mencanai gang yasa gang goda sekadi pun ditaruh ngancan tegah ngale ngancan deras angine ngampahan tidurane pemiarsa sane wangiang titian pemekas para sisya sane dahat tresna sehen titian akeh wiak pipiragi titian mangken irama sampun kakesoran oleh ipianak tutore mangken sampun luntur sang sane katutoren pragat muntul sekadi utiok puntul tutore tan mintole makadi ngangwang kita tanda dos takenan tanda dos watesen pobabnya pekadi aku tanuning lebah tegah makadi lemah tekel petang dis jumah penganggo sekolah di sekolah tuara ada ngenah niki minabang titiang sane ke bos sinaleh tunggil pakewah jagate yana sapunika perindekane sane ni benen yowanane pasti ke sampun ke sutraptian Bali ne nentan puara dor siro sane pacang miku koe dor ngeraja gang seni lan budaya Bali ne yening nenten iraga pinaka penyelidiri wekas tuaning kadi punika yening nenten geles iraga mulak sarira utawi introspeksi diri sinah kawentanan seni budaya miwah basa Bali sayan rerat kering jagate hidudane sane wangyang titiang sane mungkin ngireng baosan sapunapi tata cara nih mangda seni budaya miwah basa Bali nih presida aja pinaka bantang ke sutraptian jagat Bali nih kantos kapung Purwakas nenten wenten tios wantah majalaran anduk ngemar tiang dasar kaurepan inggih punika sade ke pertama miku kohangtor ngeraja gang sangyang agama miwah ngelimbakan tato prawartining lo agama Hindu tegas ipun setatong utsahayang durmani ngelaksana yang dharma agama manggane presida ngamanggohang sekadisane munggah reng sastra sara samuscaya mok sartam jagat dika yaca iti dharma sane kapeng kale miku kohang utawi ngeraja gang tata sukertanding desa sahabawangan sekala miwah niskala tegasnya nih idane sarang sami mangdani raga sarang sami miara tata sukerta sane manut reng loka dresta una dresta miwah sastra dresta anggen nyujur sane ke bos Dirgayusa tumaharetam namastu jagat ditaya sane kapeng tiga nincapang pengeroh kesusilan maka bekal ngeraja gang seni budaya miwah basa Bali nih tegasnya nih nentan ja surat-surat raja hang raga nelabang daging basa sastra agama miwah teknologi maka bakal kaurepan anggen ngeruruh pangupa jiwa idadane pemiarsa sane wangyang titian sejaba punika usaha raja gang seni budaya miwah basa Bali ketah kedasaran antuk konsep Rihita Karana maka di pariangan bawangan miwah pelemahan sanika pertama pariangan
mategas ngutama yang pewangunan alam dewata. Mekadi ngamacikang genah-genah suci, minekadi pemerajaan utawi pura-pura. Mangnane pewangunan ruene, presiden kaican penugrahan oleh Ide Sanyang Widiwasa. Sani kaping kali, pewangan mategas ngelimbahkan tata sukertaning kaurepan. Mekadi ngamacikang sekolah-sekolah utawi genah-genah sarana umum tiosan samaripurna yang sistem pendidikan miwah paguyuban pesukedukan mangana presiden ngulati kesukertan. Sane kaping 3 pelemahan tegasnya nih mau saham miara alam lingkungan mangana presiden memulai yang keurepan sane tropik miwah keteraharja. Idadane sane wangiang titiang napi malayan sampun seni miwah budaya Bali ini presiden Aceh kemargiang reng pelemahan utawi pewangan lan sida kemargiang reng pariangan wiakti jagat Bali ini sida sutrepti seni budaya miwah bahasa Bali ini sida tunggal kelawan Trihita Karana. Mejantan turesnya pacang merasa senang, angan kangen, tor senang pisan nyenak ring Bali. Yening ipon mawali kaguminya nih, mejantan ipon pacang mepajan, nyantan nang jagat Bali nih sekadi suarga. Mau sang pulau Bali pulau dewata, sang sane kegawak. Mana ipone pacang rawuh ke Bali. Akeh dures rawuh, akeh jinahe rawuh. Jagat Bali gemah ripah loh jinawi dan kirang sandang pangan papan lan jagate kerteraharja. Kewala sampona lali santokan pengrau dures ke Bali make adat istiadat sane nenten manut ring para semeton Bali nih. Puniki sandang pisan praktiak sayang utawi disareng sane cen sane nenten manut reng paiketan utawi kekertan reng jagat Bali punika sandang kutang pilih-pilihan sekadi duduk gatet sane misi duduk sane borok entongan idadane pemiarsa sane dahat kusumayang titiang wanta asa punika pebawasan sane presiden aturan titian. Mogi-mogi wenten pikenoh ipun. Taler talali titian lunas gang renang pengampura. Menawi tekirang langkung titian. Risa jeroning ngaturang pidato puniki. Ngireng mulati Bali Sutrepti melarapan antok seni budaya miwah bahasa Bali antok Banten sane lami punika boya jestata iwan lan sane anyar punika boya jestata pini patut tuaning kadi punika keduluran manah tulus bakti yening wenten aran ngireng urongan lan yen kumanti tulus ledang dadian maka wasaning atur upatang titian antuk parama santi. Om santi santi santi. Om